السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أبو زور بلي ودزو. سلام بينجي. إيه ودزا سلام يتفاز ودزايد. دمو سوي سلامات ودزايد لين يتطقኝ ودزي. أساساች. ብሩ ምን ሆነሽ ነው? ሄደ ብርር ብለህ ቀረ ودزايد. ምን ሆነሽ አንቺ? ጋር ናግሪኝ ቆይ ተረጋጊና እናውራ እስኪ። እንደ አረባላ ምንድነው? አንቺን ከልብ አመሰግንሻለሁ። እንደዚህ ፌር አይደለም ወላሂ። ነይ ብለሽ የጠራሽኝ እንደዚህ አይ እንደዚህ ነቀልድ ነው። ምን ሆነሽ ብሩ? አውሪኝ እስኪ። ብሩ አትበለይ ደግሞ ሲያስጠላ በእናታችሁ። እኔ ማስጠላው? አይ እኔ ማስጠላ። እንደዚህ አምሮብኝ ያስጠላሻል? ወደ በእናትህ አውቃለሁ እንደማትጠይኝ። እስኪ እናውራ ብሩ። ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው። የልትሄጂ ነው? ሳይድ ዞር ብሉ። አሁን ከቀኝ ነው ዘይ እለቅሻለሁ። ተረጋጊሽ። ወላሂ እንዳትነካኝ። እሺ ተረጋጊኝ። አትሂጂ ወዴት የምትሄጂ? አትንካኝ። እሺ ቁጭ በይ። እንዴ እሺ ቁጭ በይ። እኔ ምን ማለሽ ብኮ እናወራለን። አልገኝሽ? አይ በሰላም ወይ አልነክስሽ? የራስ ጉዳይ ነው። እኔ ደግሞ ሲፈጠር መንገድ ላይ ባገኝሽም አንቺን አነካሽ ምናምን እያልክ ስትበጣጥስ አልነበር? ቪዲዮና ላይ የወም መሰለ እዚህ ስለመጣ ስለማቅ አንቺን ላዘናጋ ነው። ወይ ሚስቶች ካይተው ከዛ እንዳይጨፍሩብክ ከኔ ላይ ራቅ። እሺ ኧረ ሰላም በይ። ናፍቀሽኛል። ወዴት ነው የምናፍቅበት? ኧረ አንዴ ያቀፌ ሰላም ልበልሽ። የት ነው የምትሄጂው? ነይ ሻወሪኝ። ቁም። አትጎትተኝ፣ እንዳትነካኝ። እሺ እኔ አልጎትሽም ነበር። ነው የልትሄጂ ነው? እሺ እንዳትነካኝ። አስወጪኝ። አይ ወይ አስወጭልኝ ወይ ልውጣ። ምን ችግር አለሽ ብታይ? ወይ ልውጣ ወይ አስወጭልኝ። ለምን እንደምናወራ በገነጋን ዱፍቴ ሰይድ በገነጋን ነው ኤደኒ አከሚያቲ ማሊ መን ኬሰኒ ጊፍት ሪል ስቴት የሮ ሁንዳ አከነቲ በበሬዴ ኤክስፖ አንገባቲ ጉቱ ትሩ ቆጴሳ ናሞተን መቃሲት ጉራ ነም ሄዱ አሲት ቱልተኒ ማና አጃይባ ጉርጉራ ይርተን ኑጀላ ፊጠን ከመናዩ ጊፍት ሪል ስቴት ጋ ዳበተ ጉዳዳ ጊፍት ሪል ስቴት ጋ ከም ቤክቱ ዳበተ ጉዳዳ አማሞ ማሚልቶታ ኬኛቲፍ ፐርሰንቲ ኩዳሻን ዲስካውንቲ ጎኔቱ አፓርትመንት ፊ ሱቆታ ጉርጉራቲ ጅራ አቲ ሳረከን ዱፍቴ ሰራቲ ጀቹዳ አይዋ አከ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርተን ወደ ተዳውት ከና በከይት እንገኛ ጅራት ብቻ አራይሰ ተርገማ ጊፍት ሪል ስቴት ከናንድሮ ሊወዱ ወከኑት በበረደኒ ኡመኒ ድንኳኒ ጉዳንኩን ነመኩ ማተማን ቀበታ ህንጉ ጉቱዳ የሮ እንዳይቹዳ ነምን እንዱፋይቹዳ ኢሳኒ ሰከት የሮ ሄዱ ሰገንታ ቆጴሳ ነሞተመነ ቢተተን ፈጎሌ እንደማን ቪዲዮ ቆፈረትልን አርገኒ ዱፈኒ ቃመ ሳኒቲን ማን ኢጃረሜ ሀገምገ ኤሰገ ከሃሪያ ቢቱሊ አከሲ አኒሞ ሰርጊ ጎዳን ሲያጉዩ ዲረፍ ድበርቲ ፊደኒ ወልፉ ደሞ ነሞ ቢትዋሲቲ ሰርጊ ጎዳ ፊጅርተን ጉየራ ይላ ና አጃብሲሴ ሄዱ ቶላ ከናፉ ሜ ጊፍት ሪል ስቴት ኩኒ ካን አከሚ ማለከተ ኢሲሌን መቃ ኢሲሌ ዋሁን ደኑ ኢብስቴቲኒን ዋይ ጊፍት ሪል ስቴቲ ማል ረከ ጅራኒ ፊ ዲስካውንቲ አጃይባት ይራኒ ዲስካውንቲ ጎዳቲኒን መጋላ ጅዱት ማንን ጅሩሌ ፐርሰንቲ ሸንቆፋን ከፈልቲ ጀልቀባቲን ገቲ ባየ ገዲቦአቴ ማንን ጉርጉርታ ሐለሰኒ ዴሰኒ ነሞኒ ኩኖ ከትረት ወልፊጣ አኩማ ነማ ፎን ኪሎ ቢቶቲቲ ማና ቢታ ጅራኒ ሜ ደምኒ ሐለላሉ ካስቴኒ ያሶን ቆፍት ፋይዳን ቀቡ ዋን ቀበተማ ኡመተት ሙልሽኒ ኡመተ በይሱ ቀብና ይቾዳ አቺን ነሞተን በርባደኒስ ዋን ጅራኒ ለኮስ ብላ ከነ ጀለከነ ፊት ሲዱብሰኒ አትሌት ቶልቺ ኢብሳፍ ጀቾዳ ማቲክ ያፈርቶት ኪያፍ አንሌ ሞር ያው አከ ቢቴን ደሞ አብዲ ጉዳ ቀበ ዲስካውንት ከሰ የሆነ ጀላፊቱ ባት እየን አደ ደምኒ ለላሉ ኦኬ አደ አየ ሚያም ደምኒ አሁን ደሞ ወርቶት ከነ ሙልስና ደምኒ ሳይታ ይላል አየ ደምኒ ሙልስና እንደ ዋው ማንን ኢጃርተን ይፍጠንካ ሰሚን ገው ከንተን በረን አርጊት ተቱቴምቴ አመፈቅ ዲያም ተቆፋን ጌታን ዲታ እየን ዲግዳሚ ቶኮ ራገራ ሆጂ ፊኒሺንግ ሆጀቻስ ድራ አመረት ዱበረዳ እየን ኦኬ ሆርተ ዳውቶት ከነ ደምነ ዱፍነ ጅራ ሜ ጀልቀባን ጨልስ ነገራ ዲማቲቲ ዲማ መናቲ ደምነ ሰንዱርሲኔ ዋን ተበርባሽ ጅራ ተቆፋ ማሊ ኢሲን ወልሲን በርሲሳ አቺን ቦደ ዋይ ጊፍት ሪል ስቴት ዋይ መና ጉቱ ሲና በርሲስቱ መቃይሲ ተራካኔ መቃኪ ተራካስቴ ማቲክ የሆርዶት ያና በርሲስታ ዋይ ጊፍት ሪል ስቴቲ ኢጃርስ ከሰን ኤሳከገ አካታ ከፈልቲን ፐርሰንቲ መቀራ ጀልቀ ከጅሩ ዋንስ ጋፈ ጉቱ ኦርቶት ያፍናፍ ደብስታ ሜጋባብሲቱማን ዋይ ጊፍት ሪል ስቴቲ ኢፋኑፍ ጎድ እሺ ወርዶፍቶ ተሰይድ አከም ጅርቱ ሲንሴኒ መንግስቱን ጀዳማ ሴልሲ ማናጀሪ ለጋህር ቢሮቲ ወልቶ ተሰይድ አካርጊተን ሀረከን አርገምኑ ለጋህር ሳይቲ ኬኛ ኢራቲ ለጋህር ሳይቲ ኢራቲ አመረቲ ዲስካውንቲ ቆዳሻን ጎኔ አፓርትመንቶቲ ፊ ሱቆታ ጉርጉራቲ ጅራ ሱቆታ ካሬ ሜትር ጃተማ ጀልቀበ አመ ሱፐር ማርኬቲቲ ጉርጉራቲ ጅራ ፐርሰንቲ ሻኒን ቆፋን አፓርትመንቶታ ዩካን ሱቆታ ቢታቱን ይደንደሱ ጀቹዳ ዋው
akkuma dhageettan akkuma isin jetteen percent kafaltii qadma kafiyyaa yookaan kafaltii jalqabaa isa jedhamu percentii 5 qofa kafaluun discountii percentii 15 isiniif godhanii manneen apartmentii fi supermarkeetis suuqota gurguraa jechuudha. Percentii 5 qofa kafaltaniitiin ni bitattanii taan suutaan baatiirraa kafalaa deemtan jechuudha. Akkaataa ijaarsaatiin kafalaa deemtan. Okay, gaafiin kee biraa immoo yeroon itti xumuramee namaaf itti kennitan waggaa meeqa fudhata? Manoota lama gurguraatii jira. Kan ji'a 8 kan fudhatan ni jira. Akkasumas immoo waggaa 3dhaan kan fudhatantu jira. Ka ji'a 8 akkami? Ka ji'a 8 akka argitutti amma percentiin 98 xumurameera. Structuring isaa percentii 98 gaheera. Amma finishingii hojjechaa jira jechuudha. Ji'a 8dhaan mana keessaan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Okay. Amma namni birrii har'a kafalee mallaqa guutuu kafalee moo warreen percentiin kafaleetu iyyuu kan ji'a 8 kan dhaqqabaaf? Kan ji'a 8 kan fudhatanii percentii 25 amma kafaluutti sinirra jira. Percentii 25 amma kafalan. Ji'a 8 keessa gaaf xumuramu mana xumuramu. Ji'a 8 immoo percentii 100 guutuu kafalaan fudhachuu danda'an jechuudha. Okay, kanaafuu warreen amma ijaaramanii percentii meeqa irra jiran jetti kunniin? Inni kun structuring isaa 98% xumurameetii jira. Amma finishing isaa hojjetamaa jira jechuudha. Warri percentii 98 xumurame kun gatii kan inni wal caalamu gatiin tokkichuu? Gatiin isaa wal fakkaataa miti. Isa kana ijaaramee xumurame. Garaagarummaa qaban. Garaagarummaa qaba. Abbaa ciisicha meeqatirraa hanga ciisicha meeqa qabdan? Ciisicha tokko irraa jalqabee amma ciisicha 3 qabna. Kaaree 65 ciisicha tokko kan ciisicha lama kaaree 108 fi 141dhaan kaaree ciisicha 3 immoo kaaree 163 dhiyeessineeti jirra jechuudha. Isaan kana kan waggaa 3dhaan fudhatanis kan ji'a 8dhaan fudhatanis ni argattu jechuudha. Okay, bareeda. Amma kunniin kun warri ijaarsi isaanii percentii 98 irra ga'e kuni kafalameen xumuramne namni bituu hin danda'amu? Namni bitatee hin xumurreemi? Amma dhufanii kan bitaniidhaaf percentii 8 discountii gocha isa kana irratti gurguraatii jira. Isa waggaa 3 irratti barbaadanii immoo percentii 15 discountii goonee percentii 5dhaan bicha down payment percentii 5dhaan bicha bitachuu ni dandeessu jechuudha. Waaw, hedduu bareedaadha. Taafteef immoo keessa seennee darajaa liiftii fi bal'ina kutaalee ijaarsa isarraa akka ga'e immoo kan wajjin ilaalu ta'e jechuudha. Hanga isin ol deemna jechuudha. Nu wajjin tura. Okay, akkas jetta? Waaw, hedduu bareeda. Hojjettoonni illee hojjetaa jiranii haaluma kanaan finishing irra jiran jechuudha. Finishing hojjechaa jirra. Akkuma argitan daawwattoota keenya akkuma isin durattis nu ibsetti ijaarsarra jiranii torbaanitti sa'aatii 24 dalagaa jiran. Sa'aatii 24 sa'aatii kanallee gamoo kanas gamoo achaanullee sa'aatii 24 dalagaa jiran hojjettoonni haala kanaan hojjetaa jirti. Hatta guyyaa sanbata guddaa guyyaa Uhudii irraa oolaan jira jechuudha. Akkuma argitan kanatti amma finishing irra jiran jibsan kornisiif sirreessuu fi kornisii tolchaa jiranii shaakii irra jiranii wanti hunduu dhumataa jira jechuudha. Akkuma argitan ka qaban isaan kaaree 65 irraa kaasee hanga 165 qaban. Kan amma irra jiru kun immoo kaaree 165 jechuudha. Abbaa ciisicha 3ti. Kutaalee hedduu qaba. Kaasii abbaa ciisicha tokko kaasiillee ciisicha tokko jira. Master bedroom saloona jira. Kushiina jira. Wanti hunduu dhumataa jira jechuudha. Sa'aatii 24 dalagaa jiran jechuudha. Hedduu namatti tola. Percentii amma qophii ajaa'ibaa akka duratti isinitti himnes qopheessanii jiranii. Manni kun amma xumuramee percentii 98 irra jira jechuudha ijaarsi isaa. Shaakii godhaa jiran, kornisii galchaa jiran, ifaalee galchaa, maskootii fi balbala qofatu hafee jechuudha. Kanaafuu percentii 5 qofa kafaluun discountii percentii 15 argatanii keessattuu amma sagantaa yeroo qophiirra jiran yeroo discountii irra jiran kana namoota bitataniif haala kanaan namoota jarjaraan waggaa 2-3 eeguun barbaadiniif abbaa ciisicha 3 kana kaaree 165 bal'inni isaa abbaa ciisicha 3 kana percentii 25 kafaluudhaan fudhachuu hin dandeettan jechuudha. Percentii 25 kafaltaniit ni bitattanii baatii 8 keessatti xumuramaa jechuudha. Baatii 8 keessatti qulfiin isiniif kennamaa haala san inni fudhatan jechuudha. Kaartalleen akkam guyyaa xumuramu kennamoo guyyaa kafalan kennamu? Guyyaa xumuramu mi? Erga xumuramu kaartaan akkuma xumurameen kaartaan isaanii ni kennamaa fi haala kanaan baatii 8 keessatti xumurama kun inni kun kaan inni xiqqoo garaagarummaa ni qabaami malleen isaa. Garaagarummaa xiqqoo mallee garratti ni qabanii? Akkasii kuni akkam kafaltanii percentii 5 kafaluu dandeettan. Inni kun immoo percentii 25 kafaltan ka baatii 8 kana. Percentii 25 kafaltaniit yeroo gabaa baatii 8 keessatti manni xumurame isiniif kennama. Gamanallee gamoo biraatu jira. Duuba sanillee gamoo ala jirullee isin mul'isee jira. Kunillee immoo akkuma argitan G+ 21 jechuudha.
jalqaba irraa kaasee giraawundi irraa kaasee gaddem tokko waggaa takka keessatti ijaaramee as ga'e. Amma immoo baatii 8 keessatti qulfii fi kaartaan harka isin gahe jechuudha. Magaalaa jidduudha. Iddoon itti argamnu kun saayitiin kun saayitii Lagahar handhuura Finfinnee jechuudha. Handhuura Finfinneeti jidduudha. Iddoo baay'ee jaalatamaadha. Ammallee immoo san qofaa miti. Bittanii keessa jiraachuu qofa osoo ta'in namoota hedduu immoo bakka adda addaati mana bituu waan dandeettaniif bakka adda addaati mana qabaachuu waan dandeettaniif investment illee ni ta'a jechuudha miti. Investment illee bittanii fakkeenyaaf namni mallaqa amma qabdanii bittanii baatii 8 booda immoo yeroo inni xumuramee kaartaa fi qulfiin isiniif kennamu gaafa itti galamu gatiin isaa ni dabala jechuudha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Kaamma ittiin bittanii fi amma mallaqa keessan ijaaramaa deemaa jechuudha. Parsantii mura amma ijaaranii isin ga'anii ture kaamma booda mallaqa keessan xumuramaa jechuudha. Isin baatii 8 keessatti waan isin irra jiru kafaltanii xumurtan booda baatii 8 gaafa tarakabdan yeroo san gurgurraa itti mana dhumate gatiin manni dhumateef manni ijaaramaa jiru tokko miti. Investment illee ni ta'a tirfiif ni ta'a jechuudha. Bakka hedduutti namoota mana qabdaniif itti taarrafuu illee ni dandeessan jechuudha. Isa kana akkaataa itti kafaltii fakkeenyaaf osoo kafalaa jiraatan illee immoo rakkoo wayii uumamee yoo kafaluu kan dadhabdan taate baatii 3 ji'a 3 isiniif kenna osoo isin hin cinqiin haala salphaan akka kafalachuu dandeettan gaafa dadhabdan immoo parsantii 55 jetti baankiin haala isiniif mijeessaniitiin 55 baankiin haala isiniif mijeessaniitiin karaa baankiitiin illee xumurachuu hin dandeettan jechuudha. Silaa namoota bitachuu barbaadanii fi information guutuu gahaa argachuu dandeettan ka jechi kiyyaa fi yookaan immoo dubbiin kiyya isin hin qubsinii fi namoota bitachuu fedhii qabdan lakkoofsi bilbilaa jala isiniif kaa'u jalqaba irraa kaasee jala isiniif kaa'u kana isirra bilbiluudhaan WhatsAppis ta'e Imoos waa hunda ni qabdan Telegiraamas isa kana hundaanuu bilbiltaniifit isii dubbisuu hin dandeettan sagalee keessaniif tasgabbooftanii waa hunda qorattanii jalarraa kaastanii gubbaa waan gaafachuu feetan malleeni guutuun guutuu abbaan ciicha sadii meeqaa abbaan ciicha tokko meeqaa jettanii gaafattaniit yoo kafaluu dadhabe maal ta'a yoo itti fixe akkam ta'a jettaniitiin nama yoo ergadhee an biyya akkana jira DHL ni jira jettanii hundan gaafatanii wanti hunduu akka mijaa'ee fi ka jiru waan ta'eef haala saniin bitachuu hin dandeettan jechuudha. Akkasi hordoftoonni kiyya immoo namootaan viidiyoo kana laaltaniit viidiyoo sa'eed arginee dhufnee jettaniit wanti jettan parsantii meeqa itti kan hir'isuuf diskaawuntii gootuuf 15 jettee ammallee immoo yeroo diskaawuntiiti waan ta'eef yeroo diskaawuntii kana keessa namootaan dhufeef diskaawuntii sanii argatan jechuudha. Haala sanii bitachuu hin dandeettan. Parsantii 5 jechuun akkuma kanaan dura beektan mana kanaan dura dhumatti isin jedhe sanii akkasitti xiqqoo gatii isaa gabbu'aa waan ta'eef gatii isaa guutuu isii gaafatanii wajjin bituu hin dandeettan jechuudha. Gamoon kun maal qaba akkuma dura isin alatti illee nu himte sanitti wanti hunduu ni qaba. Iddoon mana barnootaa, iddoon ijoollee itti taphattu, wanti hunduu ni jira jechuudha. As keessa waan hanqatu hin jiru. Hospitaalli ni jira, yoo ifaan kadhaamu taate, jenneetarri ni jira, liiftii gurguddaatu jira, liiftii meeshaa fe'u kophaa jira, liiftiin nama fe'u kophaa jira. Hunduu waan jiruuf darajallee ni jira. Iddoon immoo yeroo balaan jiruuf ittiin bayan ni jira. Wanti fooqii gamoo kana keessa hanqate waan tokko hin jirreef haala kanaan waa'ee gamoo kana haala kanaan yoo ka isin ibsu taate ka hafte immoo isii gaafattanii isiin immoo mee anaafoo diskaawuntii akkam naa goote hordoftoota fuulduratti yoo hordoftoonni mana kana kabitan taate maal qabdan hangete duratti karaa keetiin dhufanii yoo kabitan taate karaa keetiin yoo dhufanii saayidii viidiyoo saayidii argine dhufne yoo jedhane immoo namoota 20maatiif kan dhufanii bitaniif namoonni 20 yoo dhufanii bitatanii jechuudha karaa keetiin parsantii 50 isaa maanajimentii gift state wajjin odeessinee turre so nama 20 karaa keetiin yoo dhufee bite parsantii 50 mana bitturraa diskaawuntii siif ana diskaawuntii na goote waaw carraa guddaadha challenge kan hundi keessanu yoo namni 20 karaa kiyyaan sa'idin nu ergeetanii ka bittan taate parsantii 50 anaaf ni hir'isa jechuudha. Fakkeenya manni kun yoo kan miliyoona 10 ta'u taate miliyoona 5 diskaawuntii na goote 5 bita jechuudha. Yoo 20 ta'e 10 diskaawuntii na goote jechuudha. Kuni chaansii guddaadha carraa guddaadha. Kanaafuu warroonni bitachuuf fedhii qabdan hundi keessanuu isirra bilbilaati gaafadhaa adda baafadhaatti bitadhaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniin jenna. Kaafteef amma xumurree miti wanta himaatu jira. Waan jirullee manniin akka eessarra akka ga'ee fi ijaarsi maal akka jiru hojjettoonni akkamitti akka jirtu isiniif waraabna. Sa'aatii hojjettoonni akka malee ittiin baay'anne sa'aatii laaqanaati irratti itti seenna jechuudha. Malee hojjettoonni bakka hundaan xirxir godhanii isinittis mul'isuuf waan nuuf mijoofneef amma sa'aatii laaqanaa filannee hojjettoonni muraasni gabbaanii laaqanii nyaatan muraasni itti tafanii tarra deemanii nyaatan. Sa'aatii 24 ijaaramaa jira. Carraa gaarii isin jenna bitadhaa isin jenna. Harreega surprise guddaa qabda. Sumayyaa waamee jira. Insobda. Ogaa kooti. የምርሽን ነው? ቢሮ ጅርቲ ዱጋ አይተው እውነትሽን ነው እንደኔ እኮ የምትቀልጂ መስሎኝ ነው። ለልጆቿ ምሳም ቤት ልታይ መታለች። አዎ
አላማው አንድ አይነት ነው። እኔ ኮምት ከልጅ ይመስለው የነበረ ሱመያ ትመጣለች። ቢሮ ነው ያለች። ቢሮ? ኧረ ቆይ ጠብቀኝ፣ አብረን እንሄዳለን። ዲያራ የትኛው ቢሮ ነው? ነይ ቢሮ ነው ያለች። ቆይ ተረጋጋ፣ ጠብቀኝ። መጀመሪያ ቃል እንድትገባልኝ እፈልጋለሁ። ያ ሱመያ እንዳትናደድ፣ ምንም አይነት ግጭት ግርግር እንዳትፈጥ፣ ያው ተረጋግታችሁ እንድታወሩ ነው የምፈልገው። የምግርግር እኔ ምንም ግርግር አልፈጥርም። እሷ እኔን እዚህ እንዳለው ነገር ሻታል ለሷ አልነገርኳትም። አሁን ገና ነው ላንተ የነገርኳት። ያው ቢሮ ውስጥ አይታል ደግሞ በጣም ብዙ ደንበኞች ናቸው ሊገዙ የመጡት በዚህ ካምፔን እና ብዙ ሰው ስላለ ያው ቃል እንድትገባልኝ ፈልጌ ነው። ምንም አይነት ግርግር እንዳይፈጠር ተረጋግታችሁ እንድታወሩ፣ ያው ለልጆቻችሁ ነው ተነፋፍቃችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው አመሰግነው። እንዳላስታርቃችሁ ፈልጌ ነው እግረ መንገዴ። በጣም ነው አመሰግነው። እንዲደሻው ቢሮ ናለሽ። እሺ ቃል ገባልሻለሁ። ችግር የለውም። ብቻ አድርሽኝ አንቺ ሳትፈሪ ብቻ። አመሰግናለሁ ቃል ስለገባሽ። ሰላም አለይኩም። አኡዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም። አይዞሽ ተረጋጊና። ሰላም አለይኩም። አቡል ዞር ብሊ ወደዛ። ሰላም በይ እንጂ ነው። ወደዛ ሰላም ይጥፋት። ወደዛ ሂድ ደግሞ ሰውዬ ሰላማት ወይ ወደዛ ሂድልኝ። አትጠገኝ ወደዚህ አሳሳች። ብሩ ምን ሆነሽ ነው? ሂድ ብርር ብለቀር ወደዛ ሂድ። ምን ሆነሽ አንቺ? አናግሪኝ ቆይ ተረጋጊና እናውራ እስኪ። እንደ ኧረ በአላህ ምንድነው? አንቺን ከልብ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ፌር አይደለም ወላሂ። ነይ ብለሽ የጠራሽኝ እንደዚህ እንደዚህ ነቀልድ ነው። ምን ሆነሽ ብሩ? አውሪኝ እስኪ። ብሩራት በላይ ደግሞ ሲያስጠላ በእናታችሁ። እኔ ማስጠላው? እኔ ማስጠላው። እንደዚህ አምሮብኝ ያስጠላሻል? ወይ በእናትህ አውቃለሁ እንደማትጠይኝ። እስኪ እናውራ ብሩ። ለማንኛውም በጣም ነው የማመሰግነው። የልትሄጂ ነው? ሳይድ ዞር ብሉ። አሁን ከቀኝ ነው እለቅሻለሁ። ተረጋጊሽ። ወላሂ እንዳትነካኝ። እሺ ተረጋጊኝ ነው። አትሄጂ ወዴት የምትሄጂ? አትንካኝ። እሺ ቁጭ በይ እንዴ። እሺ ቁጭ በይ። እኔ ምንም አለሽ እኮ እናወራለን። አልገኝሽ? አይ በሰላም ወይ አልነክስሽ? የራስ ጉዳይ ነው። እኔ ደግሞ ሲፈጠር መንገድ ላይ ባገኝሽም አንቺን አነካሽ ምናምን የልክ ስትበጣጥሳት ነበር። ቪዲዮና ላይ የው መሰለህ እዚህ ስለመጣ ስለማቅ አንቺን ላዘናጋ ነው። ወይ ሚስቶች ካይተው ከዛ እንዳይጨፍሩብክ ከኔ ራቅ። እሺ ኧረ ሰላም በይ። ናፍቀሽኛል። ወዴት ነው የምናፍቅህ? ኧረ አንዴ ያቀፌ ሰላም ልበልሽ። የት ነው የምትሄጂው? ነይ ሻወር ይቁም። አትጎትተኝ፣ እንዳትነካኝ። እሺ እኔ አልጎትሽም ነበር ነው። እሺ የልትሄጂ ነው? እሺ እንዳትነካኝ። አስወጪኝ። አይ ወይ አስወጭልኝ ወይ ልውጣ። ምን ችግር አለሽ ብታወሪ? ወይ ልውጣ ወይ አስወጭልኝ። ለምን እንደምናወራ ሳይድ ቢሮም እንዳይረበሽ ምናልባት ተረጋግተን እንድናወራ። እኔ ችግር የለውም ቃል እንደገባሁልሽ አደርጋለሁ። ግን ወይኔ እንደዚህ አልመሰለኝ። አሃ ለካን ከሆነ አኡዝ ቢላህ ለብቻ ላውራት። ምን አለ አንቺ ሰው ፊት ከምታዋርጂ ሰላም ብትይስ። ለካን ያንተ እንትን ነው ይሄ። እኔ ቤት ልገዛ ምናምን ደስ ብሎኝ ኦኬ አሁን ነው የገባኝ። አይ በጣም እንደዚህ ግን እንትን ነው። ዘበኛ ጥሪልኝና አስወጪ። ዘበኛ ጥሪልኝና በቃ ስለዚህ ችግር የለውም እኔ እወጣለሁ። አይ ችግር የለውም። ወሬ ነው ተጅ። አንድ ቁጭ በይና አውሪኝ። ቆይ እስኪ ቁጭ ብለን እናውራ እስኪ። እንዳትነካኝ እሺ። አትፈልጊኝም አንቺ? እንድናወራ አትፈልጊኝ? አልፈልግም። እሺ ቢያንስ አንቺ አልፈልግም። አንቺ ማፈልጊኝ ከሆነ እሺ ልጆቹን ይዘሽ መጥተሻል። የሰበሰብካቸው ሴቶች ጋር ወለድና ልጅ ብላ ያሳድጋል። እሺ ልጆቼን አሳይኝ። ምን ማህፀናቸው አይሰራም እንዴ? ልጆቼን አሳይኝ። ወደ ታዛቸው አልመጣው። ምን ከኔ ጋር ይዞራሉ እንዴ እነሱ? የት ነው ያሉት እንዴ? ምን አገባክ? ምን መለከት ነገር አለ? ልጆች አልመጡም። እሺ አንቺ ማትፈልጊኝ አንቺ እኔ ማውራት ማትፈልጊ ከሆነ ልጆቼን አሳይኝ። እሺ እኛ ምን ነው ቤት ይዤ ልመጥቼ ምን ነው? አዎ ሸፋፍነሽ ደብቀሽ እኔ ኪስ ውስጥ ፈልገው የአባትነት ስሜት ስለሌለ ነው። ብታቅ ኖሮ ልብህ መቶ ምናምን ልጆች እንደ በጠረኗ ራሱ መለየት ትችል ነበር። አሁን ሌላ ነገር አታስወራ። አሁን እሱን ተይና ማለት ሌላ ነገር አታስወራ። እሺ አብረን ሂድና ልጆችን ብቻ ሳይየት ነው ከማ ከኔ ጋር አንተና ልጆችን ብቻ ነው። አንቺን አነካሽም። እኔ በቃ አንቺን ካልፈለግሽኝ እኮ ግዴታ የለም። እባክህ በእውነት እኔ በፈለኩ ጊዜ አሳይሃለሁ። አንተ እንደዚህ ተባብቀናል ምናምን ሳይሆን እኔ በፈለኩ እኔ እኮ ልጆችን ማየት መፍት አለኝ። መፍትሄ የለም። ማነው መፍትሄ ሰጠ? መፍትሄ አላሳይኝ የለህም መፍትሄ። እሺ ይቅርታ አይረብሽም። እኔ ሱመያ እንዲህ እንደተናደደ አሁን አስቤ አይደለም ያደረኩት። ያው ማስታረቅ ፈልገን ነበር። እኛ ሀሳባችን እንድትታረቁ እንድትነጋገሩ ነበረ። ቆይ ቁሚና አውሪኝ። ተረጋጊና አውሪኝ። ቆይ ይቅርታ አድርጊልን ሰይድ። በቃ አንተ እናውራ ፕሊዝ። በኋላ እሺ እናወራለን። ግን አንቺ ልጆችን አሳይኝ። ውጣልኝ እያለች ነው። አንዴ እሺ ይቅርታ በቃ ውጣ እያለች እኮ ነው። ውጣ አይደለም እሺ። እሷ እንድንገናኝ እንድንታረቅ ነው ፈልግ። ፕሊዝ ተረጋግታችሁ ቁጭ ብላችሁ እናውራ። ቁጭ በሉ እሺ። እኔ እረጋጋለሁ። ተረጋጉና ፕሊዝ እናውራ። እኛ ያግዝሻል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ትልቅ ዲስካውንትም
ታገኛለሽ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እሺ ፕሊስ ያው ልጆች አላችሁ መሀል ላይ ልጆች የተወለዱ ልጆች አሉ ፕላስ ደግሞ ተነፋፍቃችኋል ትታረቃላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እኔ እንጂ እንዲህ እንደምትጨቃጨቁ አስቤ አይደለም። ፕሊስ ተረጋጉና ቁጭ ብለን እናውራ። ያው ተረጋግታችሁ ካወራችሁ እኛም እንደ ድርጅት ምን ሰጣችሁ ትልልቅ ዲስካውንቶች ስለሆነ ፕሊስ ቁጭ በሉ። እኔ እንኳን ችግር የለውም ተቀምጠን እናውራሽ ቢያንስ ቁጭ በይና እናውራ እስኪ እንነጋገር። እኔ ሙሉ እንትኑ አፓርትመንት ራሱ ብትሰጪኝ እኔ ከሱ ጋር አላወራም። እኔ ችግር እንዳትነካኝ እሺ አልነካሽ ማትጂ ቁጭ በይና አውሪሽ እንዴ አትይሽ ቁጭ በይ ያለች እየለመነች ይችላል የኛ ሰው አክባሪ አይደለም እኔ ይልሽ ሲሲኒ አንዴ ማለት በጣም ነው የማመሰግነው ግን በጣም ብዙ የማታውቂው ነገር አለ አይደለ ምናልባት አንቺ በቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ይሄ ከቪዲዮ ጀርባም ብዙ ነገር አድርጎኛል እንዲስታይ ሰው እንዳይመስልሽ ለማንኛውም ያደረኩሽ ነገር የለም ማለት ታስወጭልኛለሽ ወይስ ልውጣ አረባላ እንደዛቸው ከይስ ቁጭ በይና አውሪኝ እስኪ ወጣለ ቆይስ ችግር የለም ተቀመጥ ቆይስ እንዳትነካኛ ወደ ዘይድ ዘይ ነይ ቁጭ በይ እስኪ ቆይ ቁጭ በይና አውሪኝ እስኪ ለቀቀኝ እዛ መተሻሸት የለመድከው ነከለ ቁሚና አውሪኝ እሺ አልነካሽም ቁጭ በይና አውሪኝ ያስጠላ ፕሊስ በቃ ሱመያ ያለ ብቻ እናውራና ካንተ ጋር በኋላ እንገናኛለን ውጣ ካለች እኮ ቆይታለች በነገራችን መውጣት ማትችል እኔ እኮ ልጆቼን ማየት እኮ መፍታለኝ መፍት የለም ባክ ወደ ዘይድ አሁን በግድ ይዤሽ የጋ ካልጠርቼ እኔ አንቺን አስይሽ ያዘኝ አሳሰኝ በህግ ልጆች እንድታሳይ ወለት ነው ተመሳይክ ታሳይኛለሽ መፍታለኝ እኮ ልጆች መፍት ካለሽ እኔ የጋ ካልጠርቼ በግ እንትልሻለሁ ለሷ ክብር ብዬ ነው እንጂ ቢሮ ዘግቼብሽ አትወጭም ተው እንጂ እሷ ቃል ስላስገባችኝ ነው ማታረግ ነው ለካኔ ማገት ማሰብ አለክ ማገት አይደለም ማገት ነው ዛሬ ቢሮ ከዘጋብኝ እንደ ምን ያፈንካትን ልጅ አሁን እሷ እንዳፈንካትን የምታፈናኝ ነው ይሄ ነው ለካን ሐሳብክ እሱ አይደለም አሁን እሺ ተረጋግተን በሰላም እየለመንኩሽ ነው አሁን እየለመንኩሽ አትለምነኝ እኔ አይዤሽ ከዚህ ቢሮ እንዳትወጪ አድርጌ በህግ አካል ልጆችን አላሳይም ብላ ይዛብኝ ጠፍታኝ ነው ማሳስኩ ይችላል ተከራም ልጆችን ልጆችን ማየት እኮ መፍታለኝ መፍት የለም ማን መፍት ይሰጣ ወላሂ አለኝ ማን መፍት ይሰጣ እኔ አሁን ወጣልኝ አሁን ታት እንትና ሰው በጸባይ እየለመንኩሽ ነው ቢካልሽኝ ከሆነ ህግ አካል ጠርቼ እንትን አሰብልሻለሁ ታውቂያለሽ አይደል የሰበሰብካቸውን ሴቶች አስወልዳ የልጅ እንትን አለበት እንዴ አሁን በጸባይ ታወሪኛለሽ በጸባይ ታወሪኛለሽ ሐሳብ አለኝ ይጋር አሁን በጸባይ ታወሪኛለሽ አታወሪኝ ሴት ማግባት ነው እንዲያሳብክ በጸባይ ታወሪኛለሽ አታወሪኝ ሰውዬው ጣሉ አባራ ውጣልኝ ሱመያ ባካሽ ተረጋጉና ሰይድ ያው ሱመያ እየተናደደች ስለሆነ ማለት ዘበኛ ፕሊስ ውጣና ከዛ በኋላ ካንተ ጋር ድጋሚ እንገናኝ ጥበቃ ጥሪልኝ አንተ ከመጥራት በፊት እኔ እጠራለሁ አይ እንግዲህ ሱመያ ጥበቃም እኮ ያስፈልጋል ጥበቃም እኮ ቢመጣ ይኸውልሽ የህግ አካል ቢመጣ ልጆቼን ዘርፋኝ ትይዛብኝ ጠፍታ ነው ብዬ ባሲዝሽ እዚህ አይደለም የምትከሰኝ ህግም እኮ ቦታ አለው ዝም ብሎ መሰለ እንዴ ልጆቼን ማየት መፍታለኝ በህግ ብጠይቅሽም እችላለሁ ጠይቀኝ ሄድ ምን ነው እስከዛሬ በጸባይ የለመንኩሽ ነው ሴቶቹን ፈርታ ነው በጸባይ የለመንኩሽ ነው ሴቶቹን ፈርታ ነው ባክ ምን ህግ አካል ያመጣሁት አይደለም ያልከሰስከኝ ሚስቶችን ፈርተው ሰይድ እባክህ በቅድም ተነጋግረን ቃል ገብተህልኝ መጣው እንድንባቡ ነው እንጂ የባሰ እዚህ ጋር እንድትጣሉ አልፈልግምና ፕሊስ በቃ በኋላ እናወራለን ካንተ ጋር ሱመያም ቁጭ በይ ያው እኔ ሁለታችሁም ተነፋቃችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ አንድ ላይ ስትገናኙ ያው ተታረቃላችሁ ብዬ አስቤ ነው እንጂ እንዲህ እንደምትጣሉ አላሰብም ነበር ፕሊስ ተረጋጉና በደንብ እንድናወራ ማሉ ሰይድ አከሲንታይን ያው ወላ ሐራረምቱ ጄኒ ያዲቲ መሌ ወሎልቱ አሲቲ አከስታቱ ጄኒ ያኔ ፍሬ ከነፍ በቃ ቦደ ወላጅና እሺ ሳቴሱ እሺ ወጂን ሃውዲስ ቶሌ ሲጀቻን ዋን ዱረት አለት ዋዳ ሲፍሴነፍ ከበጃ ከቲፍ ቢሮ ዲሴምባ መሌ አኒ ቃመ ሴራቲን እሲ ጋፈዴ ኢልማንት ያርጉ ምርገዋን ቀውፍ ድርቀዋን ቀውፍ አከ ቢሮ ከና ሲኒምባን የተጮፈ ቃመ ሴራ ዋሜ ቃመ ሴራቲ ኢልማንት ይራፈደችው እንደንዳያን ቢሮኒ ሳከንጂ ላሉ እንደንደ ዋዳ ነሰንስተ ቢሮና ከሲጃላን ጀቀምነ ኡመንለ ዱዋን ጅሩ አራብ ሲጀቻ ዲሰንጅር ሳይዱጣ እኔ ያኒ ቢራሳከን ገባሽ አይደል እኔ ላንቺ ብዬ ቃል ስለገባውልሽ ውጪ ላንቺ አዝኘ ነው እንጂ በህግ አካል አምጥቼ እሷ መጠየቅ ልጆችን ማሳየት መፍት ግድ ገባን ላንቺ ብዬ እሺ ቁጭ ብያለሁ ከቻልሽ አሳምኛትና አውሪያትና ታናግሪኝ ውጣ ሳይዱጣ ከናፉ ይወደ እንዴት ውጣ እዚህ ቆመ ጠረጴዛ ደብድብ ይውጣ ከናፉ ይወደ እንዴት አመን ሲስቲ ነው አመ አለታዬ ሰይጋር ግን አስቢበት እኔ አላስብበት ወደ ዘይድ ምን ይመስላል እናታችሁ አይ አይደለም ማለት